Yes, ikaze nanone kuri mwese mudukurikiye hano kuri icano. Uyu akaba ari umwanya tugiye kugaruka mu makuru abagezweho by'umwihariko aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Tuyahere hano muri Iran aho batubwira ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yiciwe mu bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabye kuri Iran kuri uyu 28 Gashyantare 2026. Abayobozi bo muri Israel babwiye Reuters ko Ayatollah Ali Khamenei yishwe ndetse ko n'umurambo we bawubonye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko urugo rw'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei barwangirije bikomeye. Yagize ati: "Uyu munsi twangije urugo rw'umunyagitugu Khamenei. Dufite ibimenyetso ko umunyagitugu atakiriho. Muri iki gitondo twishe abasirikare bakuru bakomeye bo mu mutwe wa Revolutionary Guard n'abahanga bo mu gutunganya ingufu za nucleaire, ndetse tuzakomeza. Mu minsi mike iri imbere tuzagaba ibitero ku bihumbi by'abantu ahantu hatandukanye h'ubutegetsi bw'iterabwoba." Ayatollah Ali Hossein Khamenei yavutse ku wa 17 Nyakanga umwaka w'1939 avukira i Mashhad muri Iran. Byumvikana ko yari afite imyaka 84 y'amavuko. Yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran mu 1989 nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Khamenei. Yabaye perezida wa Iran mu 1990. Khamenei we yabaye perezida wa Iran mu 1981 kugeza mu 1989. Iyi ntambara kandi yahitanye abandi banya-Iran benshi, aho umuryango ukora ibikorwa by'ubutabazi muri Iran uzwi nka Iranian Red Crescent Society watangaje ko ibitero byagabwe mu ntara 24 za Iran bimaze guhitana abantu 201 mu gihe abandi 747 bakomeretse. Iranian Red Crescent Society yatangaje ko ifite amatsinda 220 yashyizwe ku masite atandukanye agamijwe gutabara bari mu byago. Mu bishwe harimo abanyeshuri 80 baguye mu gitero cyagabwe ku ishuri ribanza ry'abakobwa riri mu mujyi wa Minab mu ntara ya Hormuzgan mu majyepfo ya Iran. Umuyobozi w'uyu mujyi Mohammed Ladmer yavuze ko muri iri shuri harimo abantu 170 ubwo ibitero byagabwaga, ndetse bikizerwa ko bashobora kwiyongera. Mu gitero cyo kuri uyu wa 28 Gashyantare 2026 mu murwa mukuru wa Iran Tehran no mu yindi mijyi ikomeye nka Isfahan, Karaj na Kermanshah humvikanye urusaku rwinshi rw'ibisasu. Bidatinze Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yatangaje ko igisirikare cyabo cyatangije ibitero byiswe Operation Roaring Lion bigamije guca intege ubushobozi bwa Iran bwo gukora intwaro kirimbuzi no kurinda akaga gashobora kugwira abaturage babo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yavuze ko bari mu ntambara ikomeye muri Iran nyuma y'uko Israel yo itangaje ko yagabye ibitero i Tehran. Iran nayo nk'uko yari yabiteguje mbere yagabye ibitero ku nyungu za Israel na Amerika ziherereye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati nka Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain, Jordan, Arabia Saudite na Iraq. Ishami ry'igisirikare cya Amerika ryo mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM byagaragaje ko ryagabye ibitero bya misile n'indege z'intambara zivuye ku bwato bunini bwa Amerika buri muri iki gice. Mu itangazo CENTCOM yashyize kuri X yakomeje igira iti: "Nk'uko perezida yabivuze, intego yacu ni ukurengera abanyamerika binyuze mu gukuraho ibyago biterwa n'ubutegetsi bwa Iran." Perezida yategetse ko hakorwa ibikorwa bikomeye. CENTCOM nayo iri kugaba ibitero bikomeye. Ibiro bya perezida wa Amerika byatangaje ko Donald Trump yavuganye n'abayobozi b'ibihugu birimo Arabia Saudite, Qatar, UAE n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte. Ibihugu birimo na Qatar byasabye abakozi ba leta
gukorera mu rugo. UAE yasabye abaturage bayo kuguma mu bwihisho. Ingendo z'indege mu bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati zikaba zahagaritswe. Akaba ari ukurero byifashe hano mu gihugu cya Iran. Dukomeza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, batubwira ko General Major Ekenge yarezwe muri ICC kubera amagambo ye yibasira abatutsi. Imiryango y'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi yareze uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Major General Sylvain Ekenge, mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa ICC rurirahe mu Buholandi kugira ngo azaryozwe amagambo ye yibasira abatutsi. Umunyamategeko wunganira abanyekongo Bernard Menge yagejeje iki kirego ku bushinjacyaha bwa ICC tariki ya 17 Gashyantare 2026 agaragaza amagambo ya General Major Ekenge Sylvain ashobora guteza abo mu bwoko bw'abatutsi ibibazo bikomeye. Mu Kuboza 2025 Major General Sylvain Ekenge yagiye kuri televiziyo ya RDC cyangwa se izwi nka RTNC avuga ko abanyekongo b'abatutsikazi babyarana n'abo badahuje ubwoko, asaba abagabo kwitondera gushakana nabo. Ayo magambo yamaganwe bikomeye ahagarikwa by'agateganyo ku mwanya w'ubuvugizi. Mimenge yagaragaje ko Sylvain Ekenge yareganywe n'abandi bantu bo muri Kongo bamaze igihe bibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, usanga abo banashyigikiwe n'abo mu butegetsi nk'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu Patrick Moyaya. Uyu munyamategeko yasobanuye ko biba bigoye ko leta ya Kongo yahana aba bantu kuko ibashyigikira ku mugaragaro, nyamara ifite amategeko yakabaye abahana. Yasobanuye ko bamwe muri abo bagiye bakirwa na perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi Tshilombo. Mimenge yatangaje ko mu mwaka wa 2020 nabwo imiryango y'abanyekongo yatanze ikirego muri Kongo igaragaza uburyo imvugo zibiba urwango zikomeje gukwirakwira, ariko ko iki kibazo kitigeze gikurikiranwa kandi cyari cyaragaragarijwe n'ibimenyetso. Mwibaruwa yandikiye ubushinjacyaha bwa ICC, Menge yibukije ko ikirego cyo muri 2020 kitigeze gikurikirana. Iyo ubushinjacyaha bwa ICC bushyikirijwe ikirego buragisuzuma, bwabona gifite ishingiro hashingiwe ku bimenyetso byatanzwe, bukaba bwategura dosiye kugira ngo nabwo bukigeze mu rukiko. Ibyo nibyo bushobora gukora. Akaba rero ari uko byifashe hano muri iki gihugu cya Kongo. Yes, tuve hano noneho muri Kongo, tujya hano aho batubwira ko Iran yasubije ibitero bya Israel. Umutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran IRGC watangaje ko uri kugaba igitero cya misile na drone muri Israel mu rwego rwo kwihorera. Uyu mutwe wagize uti mu rwego rwo gusubiza ubushotoranyi bw'umwanzi mubi kandi w'umunyabyaha kuri Repubulika ya Kisilamu ya Iran, icyiciro cya mbere cya misile n'ibitero bya drone byatangiye kwerekeza ku butaka bugenzurwa n'umwanzi. Ingabo za Israel n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurasa mu mijyi itandukanye ya Iran kuva mu gitondo cyo kuri uyu 28 Gashyantare 2026 zigamije kuburizamo umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi. Igisirikare cya Israel cyateguje abaturage bose ko Iran ishobora gusubiza, ibasaba kwegera ahantu hatekanye bashobora kwihisha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo. Ubwo Iran yatangiraga gusubiza, ibihugu byegeranye birimo Qatar, Kuwait, Syria na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byafunze ikirere cyabyo kuko zimwe muri misile na drone bya Iran byerekeza muri Israel biri
kukinyuramo. Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko iki gihugu cyagabweho igitero cya misile zipfubirizwa mu kirere cyo mu mujyi wa Abu Dhabi. Ibimene byazo byica umuntu umwe. Iyi minisiteri yatangaje yuko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ifite uburenganzira bwo gusubiza Iran mu gihe yakomeza kuvogera ubusugire bwayo no gufata ingamba zose kugira ngo irinde umutekano wayo. Akaba ari uko rero abyifashe hano muri iki gihugu cya Iran. Akaba rero ari aha dusoreje amakuru yacu, ariko turakanda subscribe uyikande, wowe turakanda like uyikande kugira ngo tujye tubana amakuru menshi agiye agezweho.